ina ia taso i to la au ia tato ko tono o fai ia o tanto tulu i so stafa ia e fa vai manato ko ia masa ia ni ta ni malua ia no wat fati tu sal ia la manato ko va o ia fa ba ele trata la ina se fa talana ia fa vai lolo le fio atro le fio a leota san leota so ia pali ia le fio mai le Pulisini ia performance unit le lakisa amor telinga ia se humano kafes na cha ia male e ato le filme le ferma taiu ia tanto mansa mo te to fitu ia o fifilia ia telinga ia tamua o pati junior salima ia pe foi ia tino matua tanto mansa mo te to fitu ia beona lalat ia sunga ia sua ia tanga lopo mfua wawasa afa ia ole tarina ia sarauro ia spectator 4 ia fena wawasa manaya owen nive ia masuma ia Jeff Reddy ia fena sui fo ia tanto au mansango te fitu manatu ia ole neitani ole tanto maftanga ia faftai fatal ula tu fo intringa mai ia o se fena lo na prestene fena sui ole te foto la wa foto no ofisi man pule na pisa mo e tu sai fo yo le au aute ia ole tu mai tu au le fer ofisi tu ia e fai pa ana man la pisa mo e manatu ia la foto le no taua ia ele a firma que traina na lo ia e sa no tu sa ia fa mo ia tani le no ia mo ofisi man tanto stala man fa Ya, pastai na lusuma que foi tatuaço, na lusuma sua. Ava lo foi no mago de tatu, lema de terapi, na lusuma de o tatu high performance, va foi la lusuma de feyauna. A mise ya uso ataalu, tatu atase ne yasu. Ataalu foi fa foi ya tu de mamano ne afasalau. O tatu mafuta de ne yasu ya. Ono le turanga foi pa mo i pia nei ai. I fala o yo ino se que so son sa rapea na tawa o ina le company le Federal City Group. E ana ia tu ina venga ma tomo foi no le tatu na pi ia pe e fa pito na fala vale nei fe so son ia ana ia tu tatu te to fitu. E na malai no le wa ma ia fai una tatu ina pi o mai atu ia le tula sai foi ia le tamisana pio nei ai le tau sanga mo fai le tau sanga ele foi lá o que fa ma solonga vena ele ua fai ai to fina o rapina o filia ele fiora ia matamoa e tau veno tatu o te to fito nei tai e me moni na mai e ai ia tamisana mo fuanga o fata o to fo ia pulenga le la capi samoa ia mo tatu te to fitu mo ia ia tu te ton fina ma to ia sina ina ai ma se tu langa le ia ia tu le ta msanga le Oceania ia le fatu so mo ne fai mo to sanga nei ia e luala o pulo io te tanu a to ia so nei le na to o le stendo la capisa mo ia au for fa o lumo ne company of Federal Pacific le na te i tono le samo ia o si vai mo Pacifica e peira o le nganga le sa tuina mai ia le matutu si ai sui sa mai le company tau sai le posere ni fatti no po clammi le ho fatto altro temi nei ia ono le tulanga lo ia le la ua tu fai company ma va piano tau au ina se tino chupe e fatti no ele malanga tu mal fatti no tatu au le tapenanga tu tau sanga le solmona io ia vai ua vai atu le pake kile na mai ni la vanga e fai se tele me tau na nga iai ia o se tino tupe un foi ma tu tau ai na e ona skula fitala e fa pena no so ni na ve fai al tatu te fitu ia ma ti foi na ve na tatu la capisa mo ele na malai na foi le Federal Pacific e te la foi o tau sanga taluai o tau sanga nei ia o fa wa la mona la watu tatu la kapi a me se la te no sanga le te to fitu
ele ngata I to tono le lakapi Samoa ai au isi foi au atu tua atu le lakapi Samoa pero si lo fia e matuta musanga le lo fatina sa vai o le matanu fea ngai maleata Federal Pacific Group seven site le walu ani tau sanga fatino ya fe ro fo se ni na lo walu na le walu tau sanga lo no vai fa mo de fa wa to fo o tau sanga ni fo ile so sa tu na toile ma tu so so ni se la tau sanga va ya la le sa fatino la te to fito ya sa fa pena fo yo na tau a na se ni mo ka pa ya van ne ya ya sei o le nganga la wa yo o company e va pena ona renga na ve company e va pena ona fa wau le na ona watu wai e ma tu sta ton ya me se foi ya lo te in wau ton I na luna tatu la kapi e ma tu sta ton o te le potential o le talento no ye tu no tatu tu per fa tai for na po kala me lo se lo mai tawina o lo fa ngai na la mai tatu fa ya o te lo fa na o la pena ona ati ai fa na watu la tu la pi to no Samoa pela le nga foi na pe e avanga ai man na we foi de company ya pena ona fa wa tu na tu so nga ya tu ta te to fitu ia ina ya pena ona fa una po kala ni o se mea e fa no ti lei pa wa ya tu on vole tu fa una le po kala e fa stai la wa foi po kala la pi Samoa yo le la volo na e foi o tulanga o ele le tatia mo tatu au te fito lo to lo ia ele mo na ia o mo wa no e to e tan fai mai ai ni e to lo atu e lunga ma wa ma mi tatu o siana lo ia wa no e to e wa to ista sama and hopefully by the end of next year what atu to sao to no le serious o circuit da la lani de fa na so e te o masina ma o to sana pe masaniai ele ngana le so after e foi la pisa mo ele tulanga foi ele não mo e foi tatu partnership ya na sin se le ni so swan ya te lo ye ele ngata e foi le matu so swan ona le wa te di fai tonu la vale ni le te minei o le si malanga ato tatu au anga ya tu so mona ya le si me o le te mai te watu ye fa from the business perspective e tamu sanga e tape pena e tatu au le ngata tamu sanga le so mona e tamu sanga ia pe o fai fiti ma si atunu I Pacifica e anga ia tu ai matupo talo ma foi e tau fa sauni ai le pe mai tau watu e tatu o fu le tai ni ele toninga nga tatu national team e te me awa e anga ia tu I tamu sanga tu mo yo tatu national team e le o fu sponsor ma tu te na name rights ya tonu la vai ole ta o tatu national kiss e we tatu sponsor o fata o ya o e foi matu mo e tu o papa tu te si o ta o foi na pana fa business e tu na tu ta o men so swani ya e fa te la pizza mo tu la mo e tatu foi na pana de so pe foi no fata o tu e mana tu fa o pe ona tatu foi pana e be foi ne no ai mo le toia le fa malo e le fiona matamua tu sai foi malo tu le mai e fa pena ona fai ma fai a mo le tatu au ya fu masani le tu ya sa nga ya me ai tai fa pena ona fa sino va la una le tu le fona na na wete tu tu le la fa pisa mo ya le tu la ya ma mi tu le mai ya foi la tu lo no ina yo nga ya su ma fi nga ya se man e me se foi tamata alo sa mo filia ma te le la tu fatina fa tai ti lo ai la foto la no ele tanto mia la foto le non le il treno se man ya con su le la pisa mo e che fo ile so sono to in mai allora ano tai la Mosua, ya, wana flore tu le priman man atu tale, tonu ya la pa tau ni la lao, ya e fa ia lo patawa, ya masio mo ni pe o telefono, o le tatu pisa moa, fi una pa ie tatu ni fa foi, pe o ofisili ya male pulenga atu le pisa moa, ya tatu pulenga tatu au
Me se tātou au ali te to fitu no Samoa. Ia pe ma tātou au al Mansina. Ia e fi fa leo ia nga fa taima fa malo I lau ina no ulu. Ia me se fo I o le tātou company Federal Pacific Group. Ia o le ua tariaina. Ia le tarsanga pisa fa tala to le tātou la pisa mo. Ia ono tūlanga o le muia. O se sosan e ta pena le tātou au mo le toe tango whainga leo tātou sai ngā mano ia te whaafopi tātou tai to fitu ia I le tūlanga sai ai le tele o futi o sola e le nāmane la ina ia le tūlanga o mo lalo ia no whainga pāanga le so ia te tonu ia o le ua tō waile whatu I le ele toe whaafopi si e tātou au ia tulang mo runga pe nei ai ma tātou lai le so ia e whaamawelanga ngā whaftai tātou lak pisa mo ia wau sangi hui e lātou e talo I tātou lak pisa mo ia e whaftai le tātou Federal Pacific Group ono le talia mai le talo atu ia lo whamia whamon mea le usani o le tamisanga le usani e whais le samasani tātou tawā e se la tamisanga le Challenge Series o le tāua la tamisanga leo I le fili mea o I au o le Pacific o le au le ocean e sa whangai le tamisanga leo o le pe o le angangana e amoina ni o tō whaftai o no mo ni se le ia e soani I tāpena ngō tātou omsi atu I Solomona o na a whape whale tonu tātou au ina e le se tālonga te tō whito le whapine ina le tō sanga ona e le tō I mo se awanoa sa whangai pero la mangala na le tong fai mo ia ta pena ma ave a tol ma rosi ko yo ta tu la pisa mo sa I so soni o tani mai ta tu Federal Pacific ya te le ni so soni ya mo ta tu ta pena le sinya tu ya ta tu sa fa tu Challenge Series o fu ma lua ma isi tu la la esa I le poi au e fa mo muli to sa fa ga I lunga I le tamisanga o le World Series Series le fufua mo le tosanga ono o le tosanga atoa le matatu kai mo tosanga ni ma le tosanga atoa le taula vai ande ia ele a waita tu au tamisanga ia le o mai failo to tatu a trenga namlo ia o le I fufua ngai tamisanga esse mai tamisanga le vola o le afa sauni masi I tatu au o le to ka mau tu le tamisanga Coral Coast Fit ia o le fufanga ia ngaina kon ta pena la ia mo vai lua mo Challenge Series e fufua e fatine ina I le amatanga o mati e fatine ina tono Afrika e lua la vai na e tau vai tatu e tau na ma ane vai lua na la tau ki tono tu va o au pito au skulu o tava ia a tatu sa fanga ina ina o ba e tatu sa fanga la I o polan il tatu sanga muri e saili mai koi au e fa mai au le Challenge Series e taria la po le fa au pito ilano le World Series nga I mai la e ta tu ta alo ta misanga la le tele le championship le mo si fie e fatino ni tono America e le to sanga o momo ia o le nga ia nei la ta pena ia ta tu au Paule me talo to il tatu ma tango tatu was o I fa mo tu mai il tatu fu ba to mo ka lo ma la e sa ustai mi o le aso mo mo yo fa ma ni no tu le waso a te ma sinana le fu foi na ati no tamu sa e o benane ya ma Susanini yo na te le Susani fa ti ni no mo ba ngai mo mia yo mo ta pena ma tatu au ia fa tai fu I mo toninga ia ese toninga wa fala I neka tu au pento fa ilo le tenga namlo o tamisanga I tu o me tamisanga le gora ia o le na ile le fu pe ta lo tatu au pe nei o le ile no confirm na fiti ia le fu fanga sa I tamisanga Hong Kong ia ha I tatu au ia fa tu pe la tatu ele o toi mo family anga le sa ia I le tele o tosa ta tele fa tu pe mai mai fo fa tu no ta lo la pilo lang ya le ua to tangi na wai limo tato o tu nuku ia mata to la pisam
a foi no tātou au no le te mo so sani masani pe no ia i wanu si fia fo i tapo inga mau se tātou tunu ia no mātou talo ia lo ngi le tua fa tu tumu me o ngau ono si la traina no maulu e me se tātou Felo Pacific ia e se tamu whainga o le atina enga o la pi tonu Samoa ia a fo lole so i fo o la traina e me se fo ia le pa ia i la motofi o le tātou company ia ana le tua i la sa inga mo fuanga uma ia ana le tua i tātou mafutanga nei ia mangia fo ia lo to suma fiao ia man tātou o non Samoa man no sina pasanga ki tamu sanga le fusen ia i le masina o ia mana fa aloalo fa tai ia manatu le ua fetau i fola ia e tusa o le tulenga foi man sa banga le ia na ulu ia fe su el Felo Pacific Group ia le fo sa no ni talaia se humano o fe su tanto la ki Samoa ia ua manatu ia tanto mai tasi pe ona ia ga le pe to mai o le talenga ia le lua ia male mai tai o le tanto media ia ai ta telefoni ia ai si lo ale ai ta trola no mo si ia pa ia o le tanto maftanga ia tu sai o le so sani tu ina mai ia mana le mai e Felo Pacific tanto la spisa mo ma le faral Pensa da chicken. Foi bom. Tidak. Ya, dapat pula menolak lang yang balik. Lain tu oleh baik, ia tadi. E o que seria que o famoso é mal atore, mas não ia ser nem. Esse pessoal é mal o famoso. Poi esse pessoal é mal o. Ya, malamat tai lang tu sa man pasiri ya. Olewa ya ile so sa den tato malo pe masanya so sa tas. Olewa lo toto sa mo pa wa pe le na la Amerika pa ma tato isamo. Esse seria o famoso mal. Ole temnei mo no si fio tato pa no sa lawu olewa mo tu mai a familiona le e so sonia le fa awala mai lalo le tatutanga no alomo a sposa ni peshi ne ala wa mai on fa tu mai la mo ya e pe le fa nga solo mo le o va no o tu pe fa tu mai fa ko to ya mai mo le afa pa tino la yo akuito so le tatu ofisa ya onto e abeleton onto mai la yo le tatu mo le so sonia tatu malo mo le la fia to No fiona na tomo, no te loe penkai o pula mai le te ni, no mafai o na no o fio kawa. E fena essa no ia se pa an mai po la se tato o ta ta o ta na ma ia me se ko pe vai ora no mafai ia ta na. Ma lo tai le i si fatta la pena di che ho guida la vola na tai le terna no ulu e pure tanto Felo Pacific e mole foi ia me se foi la no ina foi a se tapena nei tanto au mo nga la mo tapena no tanto o fetto ya mai mai lunga e am to o sia tu la sai ai o le talia tu fa siria sa leila wa ele fa mo fia de tem ya o professor la mo eu tanto lunga van la telot ya ele se metto te pole ele tu la masan ya petto si la tu e nei ya non fa da e ni se sai to mo mo o tanto tu eu vou ter que me terminei no lo va fa mo e lo e con fatto tu non fa la tappa nella va di fa na ma lo e la vai le to mai me la fa fa na usa su tu e fatto e sia le tu lan
Ya tapenanga masani lava fa sa ile marosi mai se lava ma fa. Ya le ave fa mo termine. Ya tu la ngala le fa tatu tu atu fa le ngam. Fa mo le so so ali ma tatu tu fa ngane tai fa tatu sia le tu la no pitolum. Ya me la sia foi au ile mo tau sana lo series ya ma tale ma fa wa. Na to fa sa man le wata wala so so ni malo. Male tamsanga le Luciano ile ya wale penta we mo fa mtu le sina nga tu ko ni yoma ele se le ya tato a e fia se pa ke ti ole nei tamsanga le wa ma fa yona ma wa me na tu ya alwa tai ole se le ni le tato malo e ya pa no mana na tapena e whanganga iai. Tapena ngā ia tātou peitoki. Ia o lea lava e whasoso mai e se leni e peona o ina mai tātou ofisa. E ne peona marino pe fistulanga mai tupel mano. No tupel mano o wasa fuol paketi loko pati tātou tātou ofisa. Ia o le se leni ai le tapena i tātou au te nini o le tosela wafi au e lua. Ya oleh aku fanga o asele ni peona mo mai tato vai mo komisio timo lo nga itu ya mo se vai no se ni peona fa tu mo fu tu per tato mano so so ni tapena mo tato o dua e pasau ni mo lusen ile Oceania na a fa pe e a fa qualify ta na malo ya mo le awadi mo si fi volta mi sala le Oceania lo ta fa ai au kui four teams ma au nan four teams ale ai New Zealand Australia Fiji au na ia le ta alo series o ta sala wila le awai ma au ni o le awadi e ta una mai ani le tamisa o la ta tu te numero atas o au ki tu sili na nan four teams po o le tu lua o au nan four teams fa ta inga la tala fa pe umane ta ni sanga o le final ia Fiji ma Australia ai tu tonu New Zealand e taula na support lo tato tu fa ia po le tu lima po o le aula to mai ta na ta se au to mai ta i sa fanga tu mai ni sen e taula na mai tu ia ta misa o le tau te mo lu mai au mai ele ko team sa to mai ta ia e sa ta to ye mo fo i to fe no vai no fa pe ta to no o e fa tu to na to ta to ofisa ko i fen au sia ia vai no ta tu ta pe nei o le ma wa te pe e fo ni mai foi le wa te fa pe ta to tu na ka ko qualify e le Oceania ka ko olo lunga le World Series ale ma wa te e foi le si va e ngai lunga to le Oceania le ka ko ki finga wi e ia no fa ta to le ya ele foi mo fiel a wala te sa ili mo lunga ile World Series le va mo mo ile Oceania ya o va no lo ta mi sana fe Afrika es fulu lua e tabla na mai ani ta mi sana o la ta ti to no au e va au e va no le o ta mi sana le fatu na ko le lo red sa ya ama ela ta mi sana le na le va wala au sa fanga i Poland tami sanga mulmuli le awai o challenge series e te taula na mai ane tami sanga le Poland o tatu i tutono au e fa e awai si fi hole tami sanga le sa fai se pani le sa awai ma e ila le fa mai lunga i le series au mauralo a tu ivas fulus tasulu au la nai pa u mai lan tatu ta alo rola ia male tatu fa le o tu le ona suela io au wela mai ani nai o top 4 le tamsanga le ka ma te sa fanga lo a si sina la yai tolu ia vai na tembe ia o fe ngai nei mata to la fisa isa ia mano tato o ati na o tu ta o le tulanga la le sa ili pe se le ni e ka vai vai ngai e to ia sa ali ona le namala Dai mi o tato i series. E ia tupe ile le fam tu mai le ora pi le fai mo ino participation fee. Sa ia. Ia o le tai mi ala na muta le tato a wai fa mo mena. Tai vina na muta ile o
O le teina ne pei no whapea, so se tape nanga I vai umani, e tongi atoa tātou, I sa ili tātou le tupe whaatino I tape nanga tātou au. E le toi mo mo so sani le sama sani no le le wala pi tape ne tātou au. Aptaina. Alo fiona te mua e le mata o tu te vai spring staff e le tulanga Asi e ia le au. In fact, vai sonda lang te le tulanga sa whai e le whiwhiringa o no tino le amsi e tu mo le ocean se vai sonda. Maro va te mo va si sa leila va o se pia ko e tato sa la mo ne va no le va na ya o se pia mo tato man sa mo te tofitu mo le mo le to e mesta mi sanga te tofitu fa nga so tato ni pi o mai a mo tato sa e ko la se wala sa fa ta fa mo feeling fa na ai sa au te tilo rana I whanau ia sa au ai mo I tau sanga mawai. Mana I whanau sa mai tauina. Sa mato au ai I lalo puro kalapu sa mato iei. Mai tauina la wai te imi o whangasoro na I whanau mata ina fwoi la tu whatinu. Ia peo inare na tau whiwhiri. Whatasi man whanau longo tu musunga leama. Ia peo inara nen whanmoti loa lewa le ia whiwhirina. Ia awhai loto sisi la tu whanau. Whanau na reina musu e mato le ala ngai whiwhi. Oro ina fu whanau ne tau na aveta tu luna. Ele meo alo tatu tau pai atu ini. Mera ngā wharo? E nge se mai atu I whako lawea katoa me si atu songo. E na loko play si e fi. Ele terminei ele sa maawai atu ma le fiona te malanga le baso te atu nei. Ia sei tau sanga sa whataru New Zealand wha mamunga lawa nā I le whaina toi au te tilo fwoi pe nei whanau o lala papa au I New Zealand. E whaina e penti pia tala lawa lewa no so sesi lawa so sa molo o whei tua lau langi o ie. Ia maua lawa nā no o sa mai ala nā matamata nata tamisanga. Ia steini o le neiva yesu. Ia whamoti noa rola I o nisi o la tau e fu o tato tinu. Ia mo tamisanga o shen. Malora. O matu se aso si e tato au mo le ocean e whanau. O le te nei le o tinua nei le aso la msi te loa se aso neva yesu e o tulanga na wala ne utatui e pento si sila me ua ma au le e o tato o te me mo se le te fula tato malanga o te mi fua le se le o lo ina la to sa anti fa na uni su e passe so te me te tato o te misa a faro. Do you think that might kill their spirit? You're doing very well in the field. If you push them to pay for their own. No? I think that a bit of motivation for them and take them back to the roots where it all started. What are some of the challenges that you face as a coach, especially in trying to select your team? And some of them come from different backgrounds. They've been taught by different coaches. How do you adjust them in order for them to work as a team and adapt to how you run the team? To be honest, there's not many challenges right now. I think some of the challenges are on social media, but that's nothing to us. That's a bit of motivation to us. But these players, we have faith in them, and we believe they can do the job. Lawa whionga whaia o. Mai le tele o whamtalanga I pēne e tā ua o le wa e tā ua o se motivation e le o se inunga social media. Ai mai le skepu fo ile le o le tele o namo whamatalanga ma le tūlanga o lo tau mawhai e le o se ngaluenga lai kiki mene la kamwhai. Nā sana ngona na uwhi. Malawa te ko fasi te mo le so mo na bala wi le lo nitana. Ya wi na no titi lo I lungo le social media. Ya uktu sa o la vai sa le ya o foi ki nga ne le lungo la patsta te ele taros man sa mo le luko fe na ye. Ya ai sa le ya ai ese fu para un minuto. Ya terminei. Ya a todo ma te taros man sa mo. Ja, le foi fio tu la fio na te mo. Pito sini le taros man sa mo. A fai o fi nga le la avatu na te le taros man sa mo. Yo si toi la ne te ta o toi la. Da tu te pa tu eta e la vela uta. Ana la tota vita fa male
le tangata pitsi na fefe auto ia pisa mate ele va pero fe tu ame ma go tsali ia sa te i va pena mate lo tele fata si ma tu lam le ta fatu tu fa fa na ben na matamaiti wa ngava le wa ye tono le squad mo le foi fama moi lo lato malosi le ngava fatusa ile fatusa sanga fa ya onga I au le a compete le competition le ya Solomon la nga e tuta misana le tu sa la va le sia o fa fa gofi il termine ta to opet sa no tu ya se mando ya me so e lo tu la le ave foi fa lo nei au au e ta misana nei e foi au lo no ko ti jo la ta tu fa bo fa si ma to fa tu ne la le fa tu foi lo fam tala le tu le si mo Nei whanau, e rana o tauna, ele se tala vade. Nei whanau na musu I mato, a whaila wala o whanau nei, mara whiwhininga le te langi o mai o whanau nei whaina rua. Wa ave po I mato patutua. La tu a tuan me le maro se na tai, o le mea misi, na vena na tuma langi whaito mai. Parwa? a tonu pol fasili nei e pito I sinan pe whaalonglongo mai I Samoa ia e ona tu atu pea wai o lo whaatali pea tata o tunu uma titino mai fo lau fionga I lau fiong soa I le tūlanga fo le leo se CEO tata yun laka pipo wa yeisi na tala tau la tamai I tūlanga ni ia whakatai lau fionga I le maitai stasi ko tau tai au le nga mena o tu starna whasa lau o te loo le o le mta upule tino tonu la vai le stelle o te fono ma tanto la pisa mo le fon fatun ia o te ma o fise fatta la tu sa o le mta ia na o tala la vasa ia e imani ngai luno ia ala po o ma lo fai basta ia ai o ma ua ia o ma fatu tua ma la tu la se ni ma tu fi mo si le fio la tau ave lava I ma vai na to fino le CEO ia ele o mai fui lá se famtalanga no ia I maua o o taxi o fo ia pola ho tu la no ai ia o le te loe tau fa te pale tak fatanga ngai le aso e tu so la mo out ia o le so soani al Pacific ia e ona ia mai ia matu fo I sa na fiona fiona te iu o le rana whaia e o matu no tō wāna ua maua se le ni a veri tanto au I Oceane ia pe ona whaelo atu ia le whaingo fie mai le o tumama ina fo I matamua ia wau ka teki ma le tatu au ia le tūlanga pe ona ia tai peila fo I o isi au sa masi le fo ia tatou nei mea ia o tatou pasi so ele ngata la kapi ia au nisi fo talonga ia o te lola pola me tau a fa fe nisi tatou I le filinga o ia nisi fo alo le tu si la mai ai o pasa o sapeta ia oven la tu sa au ia na si paia ia ma stasila o suifo sunga ia ia ai fai lo tu tato au state o leva yaso ia lunga fso so ani le tato federal Pacific ia te loa tali fsili ia lo peko ka se la fisi wa I si so ani e saule tu pele le sia ki a le wa o include ai matongi e se atongi e se tu pele ona se flo a federal Pacific ia se la foto le la pisa mo pa tato federal Pacific ia ile fa se nai no vai ia tu sai fo yo le soani Tali o si llama ono sulla o le 50,000 le cash 10,000 in kind che ne tanno me bani tu la fa pena ya o te lo o le ai tu la fa na le ya lo ti fa mai so pena fo tu na ia e me fo na me ma tu compagnie pivo na ia fo tu la sa tu na so ma so famiglia tu tan malo pe na ini ni choko so pena al ma tu compagnie tu la mo ya tu I va pe o va pita ma fa no so sani na la capi le ai o e foi ma so sani lo trinato I si va na pa pito
e ka le sia tu na pena sai foi ma ko fani sa ile last week i va pena ona fasa fu va pena e mi se fu tu na nei ma te telo o a fo o te tu na companhia o tu na il malo ma tu fai na pa tu na tau insua e ora foi na lesa agora to ese ma tu se leva pe fo nei o leva ma tu foi ma parte foi malo tu na lo va pena ma tu foi pa ngai de train no la tu iso la tu ase pa na ma tu insurance company ya ai la foi na o talita tu malo le chokan last month esa tu na tu le ma tu se la ultima su afi so swani ta na malo e ma hosting na breakfast e te wa isi na vai ka mai pa wala me fi Pacific fai na na la pi le ai ka pena fa sa fu e foi vai na fi mai so swani vai mo na so swani isi vai na ese si pa pena na so swani ai ya ai pe no foi ati fa tai la ka pisa mo ne ma no ma to foi pa ngal e fa tai foi le ma malo la stava ni as ta o te to nga venga fa la o to foi ma to ton foi e nga to le la ka pisa mo então foi na força mais do tempo em campanha de Tawaziai e no cate Samone então todo no Pacífico e vai estar o Samoa Mas tu tanto mesti ui ole tanto hua whatanonga nei tu la le fiafi ia i mai ale tanto press conference ia e manatu ia e whainua whatau wa e whai ma whangatau moni fo i ole le fio tu whai a onga ia matanto au la masi ia mone te whaftai pa i o tātou tunu i au tū tāu sanga, ia lango, ia mese fo iniso i lātou, ia o a fuafua le o atu ni a singa, ia i le camp tātou au lewa ia so i no tā HPU, a la pi Samoa, ia mawhatala una te fo i tātou man Samoa, ia o i lava o mune noto, ia o i fo ua telele, so sia whaasoa le tua i o la au, ia so sani mai tātou au, ia man mātou tālu, ia tui mai mui pa ia mtapo ai mai ia la lo fa mo te yulu ia van foi la fio sur tato la pisamo ia malo nei ia tau ave ia le ngo si tato tulu ia fa ana tamai na masino mo ia tau ia lo fa le tu por tele ia fa ia ona tuluile se fu ala lei e pa ia tato stalo la fa sa la ia tai nande ia sa mo tu la fa lupe ia lo fa ia ona fa fonga mai mo mai ia iso se tafo tātou tulu. E mese hui lātou me tulu no mau, ia ai leia fiafi, tu amal fuam tala file li, ia whapeone tu yo hori tātou wā, ia ai tātou tue whiwa i stenu mua mua, ia mai tātou tātou sanga, ia e peo na ta kua i tātou tulu. Ia alam nol nei e tanga atu, ia e hala i mai lātou mei, e display tātou lai, ia i lumo le tātou pena, ia maku e vuia ka i osi te wala, wala. ya ya se pa fo i na e o di mo ela mai maros vamos ela ka mai Coach. Is it lang? Ja. Nee, wat nou? Ako via mo le lomo ko Nee. Aka mai la ko mai sami si. aka kasi mera siya ki ya Desculpe. ya Feito lá que te faz uma leitura para o mundo.